Iyi nyubako mubona muri background y'inkuru ni inyubako Perezida Donald Trump yahisemo ko yakira umuhango ukomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari uri ubere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, aho Perezida Tshisekedi na Paul Kagame bari buze guhurira. Kubera iki Trump yahisemo guhuriza abakuru b'ibihugu muri iyi nyubako aho kuba muri White House? Reka tubigarukeho. Ni mu gitondo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni mu masaha y'igicamunsi cyo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni Kinshasa ndetse n'ibindi bihugu bifite isaha yegereye cyane Kigali. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduriye izina icyahoze ari Institute of Peace mu kubahiriza umuntu ukomeye cyane mu mateka y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugeza ku kumvikana ikaze kuri Donald J. Trump. Institute of Peace, ibyiza biri imbere. Iyo ni inyandiko ku rubuga X ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu gutangaza ko kuva uyu munsi ikigo cyigenga kimaze imyaka irenga 40 gihinduriye izina kikitirirwa Perezida Trump. Ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko ku nyubako y'ikigo kiri mu ntera ya metero nkeya inyuma ya White House, ibiro bya Perezida wa Amerika i Washington DC, ariho Donald Trump ari buhurize ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasinya amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Abategetsi bo mu bihugu birimo Burundi, Kenya, Angola, Togo, Qatar, Uganda n'ubumwe bwa Afurika batumiwe kwitabira uyu muhango nk'uko ibinyamakuru muri Amerika bibivuga. Trump yifuzaga guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cy'uyu mwaka, ariko cyahawe umunyavenezuela Maria Corina Machado. Ariko abasesenguzi bavuga ko atacitse intege, arifuza gukomeza kugaragara nk'umuntu ugeza amahoro ku isi. Muri Ukraine arashaka kandi kwinjira mu ntambara yo muri Sudani, kandi amaze amezi agerageza no guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru US Today kivuga ko kuwa gatatu abubatsi biriwe mu mirimo yo gushyira amazina ya Donald J. Trump ku nyubako y'ikigo gisanzwe ari US Institute of Peace kugira ngo kimwitirirwe nk'imbirimbanyi y'amahoro. Umuhango w'amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ateganyijwe gushyirwaho umukono muri iyi nyubako yahawe izina rishya. Nk'uko biragaragara nk'amahirwe meza muri uwo muhate wa Trump wo kwigaragaza nk'imboneza y'amahoro. Ubusanzwe US Institute of Peace mu mineni USIP ni ikigo kigenga cyashinzwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika mu mwaka w'1984. Muri Werurwe uyu mwaka cyagiranye ibibazo n'ubutegetsi bushya bwa Trump bwirukanye abagize inama y'ubutegetsi ya USIP, ndetse iki kigo gitanga ikirego mu rukiko. Muri Nyakanga ubutegetsi bwa Trump bwahagaritse abakozi ba USIP banafunga iki kigo gikora imirimo yo gukemura amakimbirane. Ubutegetsi bukaba bwarahagaritse ingengo y'imari y'umwaka utaha cyari kugenerwa. Ibyo byatumye ubutegetsi bwa Trump buhita bwigarurira iki kigo, inyubako yacyo n'ibikoresho byacyo nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Washington Post. Amahoro arakemangwa nubwo Trump agiye guhagararira Tshisekedi na Kagame bagasinya amasezerano y'amahoro. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo iracyayogoza. Ntibizwi neza niba imbunda zihita ziceceka nibamara gusinya ahagana saa 11 ku masaha y'i Kigali. Nagahise ku masaha y'i Kigali mu Rwanda, kuko icyo gihe nibwo imihango iratangiye, ariko baramara gusinya neza saa 10 ku isaha y'i Washington, aho biba ari mu masaha ya saa 6 z'ijoro i Katogota na Ruvungi muri Kivu y'Amajyepfo, ahamaze iminsi imirwano ikaze. Ubwo nyine murabyumva, ni saa 6 z'ijoro ku masaha y'i Kigali nibwo baramaze gushyira umukono kuri aya masezerano. Fisto Misona ukuriye ihuriro rya societe civile muri teritwari ya Warikare yabwiye BBC News gahuza miryango ko icyo biteze kuri aya masezerano y'amahoro asinywe uyu munsi. Avuga ngo turayishimiye ariko dufite impungenge. Yagize ati u Rwanda nirugira ubushake rugakoresha ukuri rugashyira mu gaciro, twizeye ko amahoro arambye azaboneka mu gihugu cyacu. Misona ashinja u Rwanda kuba rufasha M23 mu bitero n'imirwano irimo kuba. Mbibutse ko ibi u Rwanda rwabihakanye kuva kera kandi rwivuye
inyuma runatanga n'ibimenyetso. Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko amasezerano y'uyu munsi abinambwe igana ku mahoro. Nduhungirehe uri i Washington nk'uko Reuters bitangaza, nawe ashinja igisirikare cya Kongo guhonyura ubwumvikane bwo guhagarika imirwano bwagiye bwumvikanwaho n'impande zihanganye. Aya masezerano agiye gusinywa mu gihe uruhande rwa leta ya Kinshasa n'urwa M23 impande zihanganye mu mirwano bitaragera ku bwumvikane bufatika mu biganiro byabo by'i Doha muri Qatar. I Doha barimo kuganira ku ngingo zigera ku 8, ariko ebyiri nizo zamaze kumvikanwaho mu nyandiko kuva mu mezi menshi ashize. Izo ni guhanahana imfungwa z'intambara ndetse no guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge n'uburyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ry'iyi ngingo. Ibi byumvikanweho, ariko kugeza ubu nta na kimwe kirashyirwa mu ngiro, dore ko imirwano ubu ngubu ikomeje mu buryo budasanzwe. U Rwanda rubonwa na ONU n'ibihugu bimwe by'iburengerazuba birimo Amerika ko rufasha umutwe wa M23, ibyo leta ya Kigali ihakana. Washington kandi ibona ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nk'ingenzi mu kurangiza intambara ya Kongo. ONU n'ibihugu by'iburengerazuba birimo na Amerika nabo bashinja Kinshasa gufatanya n'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bahakana gukorana na FDLR, bwaburiye abasirikare kwirinda gukorana nayo. Ariko nanone buca amarenga ko hari abasirikare ba FDLR binjiye mu gisirikare cya leta, ndetse bunaca amarenga ko hari abasirikare bakuru bakorana na FDLR mu ibanga rikomeye, nubwo bizwi ko ibyo atari ibanga. Aya masezerano y'amahoro rero yashyizweho umukono muri Kanama na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ari nayo Kagame na Tshisekedi bari bwemeze uyu munsi. Agaruka ku mutwe wa FDLR inshuro zirenga 40. Ishingiro ry'aya masezerano riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi: guhagarika ibikorwa, gukuraho ingamba zo kwirinda ku Rwanda gusenya umutwe wa FDLR. Aya masezerano kandi avuga ko impande zombi zumvikanye ku mugambi wo gushyira izi ngingo zombi mu ngiro. Gusa kuba Kinshasa na M23 bataragera ku bwumvikane i Doha bishyira ikibazo kuyubahirizwa ry'aya masezerano ya Washington mu kigaragara nk'amahoro ajegajega ukurikije uko ibintu byifashe mu karere. Storeze ku mahoro n'amabuye y'agaciro. Trump ashobora kuba afite umuhati wo kugera ku mahoro no kwigaragaza nk'impirimbanyi y'amahoro, ariko afite n'indi ntego cyangwa inyungu. Muri 2023 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ubarirwa agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari. Ayo mabuye y'agaciro arimo nka cobalt, copper, lithium, manganese na tantalum, amabuye y'ingenzi cyane mu bikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho nka mudasobwa, imodoka z'amashanyarazi, telefone ngendanwa n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Mu guhangana n'Ubushinwa, Trump arifuza kugera kuri ariya mabuye y'agaciro ya Kongo anaciye muri aya masezerano y'amahoro. Ubwo aya masezerano yaramaze gusinywa muri Kamena, Perezida Trump yagize ati tuzabonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwinshi ku mabuye y'agaciro ya Kongo nka kimwe mu byagize. Avuga amasezerano, byitezwe ko iruhande rwari bushyirweho umukono uyu munsi hari n'andi aza kubaho hagati ya Washington na Kinshasa agendanye no guha uburenganzira kampani za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira neza. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.